سواد دمات خوش به آگاهی زدتر هم درباره ایریشه ده هم جی آرامی لباجار طبقه اجمرا راگین کرم بک. دم باش جوارجی حالا که هر کس دزانه ایریشن شیخ مقصود و اشرفی دانه یکون برفره چتین جولانی هم چتین دولت ترک ایریش خبرن سر حربه لکیلا کاویجی هیزن خواهد دتر لسر در دورا در حافر کن کرن نها پشتی کو برای خواه یعنی شر خوال حلب خلاص کرن برای خودان در حافر بگشتی هزین کو لو در حمی کن ببون تکنیکن کو جه دولت ترک جواره هاتو بود داین وقت دستک داین کو ایریش گل بکه مال و ملکی گل بکه برای خواه جاره کتن حمیدان در دورا در حافر نهال در دورا در حافر جه سه آلانه سه آلیه دا هاتی دور کش کرن با کروش آوا و باشور در حفر و مسکن دهاتی دور پیشکرین هر دو آلان یعنی تذکاره بیشه که 78 کیلومتر دنالبرا چته و در حفر و مسکن دهاتی دور پیشکرین نها هر کس جد بینه که چته به هاو بیتین هری مازن ایریش مال و ملکی گلده که وکی که دهوجی هات داین که در حافر ومسكنة وبابيري تشاتيان وكما ألانك عسكري لشكري شخراني ديار كريه بأرجي زرار الخوش جبو قلبينا أفتش مطرسين خوينا نورمال جبو قلهنا جبو بيجي هولدان الكو كاتنا هردو هرما بالبيكرين بمروباهي در مروباهي در حق قالي هردو آلانا بكل نها أرجي نها دهو شكرن شهديان ريال بناغي إنسانية البرامبري قلبه كرن واجباري كوشبركي دكين نها مروف لقارة بيجا كو بناغي إنسانيتي آخذين يعني بناغي إنسانيتي دكين جليدان دستيكي حتى نها چار كسا لپور آگاهي كتنه دسته ما چار كسا جيانا خوش دسته دو جوازارو كن بله سواد سواد اف کسی گو جانا خوش دست دانه سواد اف کسی گو جانا خوش دست دانه سیویلن اره سیویلن به ایریشا دود جانا خوش دست دان نه دسته که لیدان حتی نها بله تا آگاهی دی درباره لیدانا دو یا بشف گو کارگاه شکر یا لمسکنه و مال سیویلان کرنا ارمانش تا آگاهی بردسته تهنت مرا پارو بکه اره راسته نهاج بو کارگاه شکر 2025 ایریشن سر آنیم به بلافرین دولت ترک هاتن هدف گرفتن حتی دهو شب لساعت 1:30 دانه به بیرقدارین دولت ترک کشفین دولت ترک هات هدف گرفتن هر کس زانشی کو کارگاه شکر جبوب گل دالی آبوری دا تیب کار آنیم لیاف تشت البرچه به وقتیانا که نهار کارگاه جی خدمت درکت لگور آگاهی کنها گرشتن دسته ما یعنی اف کارگاه تو کسی دانین جدای گلمین جدای خدمت کاری یا کو بنسازی یا گل یا آبوری بکه تونه لی ارجی جدست چطان خلاص نبو نها بکشتی ریا دنابرا مسکنه و سفیر دهاتیه گرتن پیشیا گل بگشتی یعنی دخوازن به هر آوایی وی گلی تخم کچ بریه دانه وی گلی تخم تنگابی دانه کو وام بطرس بکن کلا قویش شرط هایبت ننورمال سر گلتی مشانده بسر مدیا مجازی سوسیال مدیا اف ایریشن کو تیم کرن حتی نها هیزن سوریه دموکراتیک به هر آوایی دی پیشیاوات کرن حتی نها نکارینه خطا که تنیجی بچوک پیش دواره بریا دروجه جی خواستن کو تکهدن برین دزیه برین جدا تکهدن در حفره اما هیزن سوریه دموکراتیک در سباوادان اف ایریش و اف پیشتهاتن کو دخواستن بکن هاتشکاندن حتی نها جی گله در حفر و هیزن سوریه دموکراتیک لکه هدن یعنی کسی آلان خود در نکتنه زیده شرط حیبت بکرم که گله در حفر جه باجاره خود در کتنه چته زخم لیوا کرنه یعنی چته جی دبیجم که
هێزن سووریا دموکراتیک بە ئینسانە دکوژە کەسن سڤیل بکارتینە دا کۆخوا di herêmatan bicê bikin ji bo ve jî ev şerê taybet rastî jî gereke ji aliyê gelê me de hişyariyekî pir mezin were şerê taybet wî ku tê kirin ne normal bandoriya psikolojiyê dike gereke em hemî bi hev re bê tiştê li ber çava bigirin bi hev re êrişên van çeteya hem bejahî hem hewayî hem sosyal medya jî em li beramberî wê sekinin em wek rojnamevan jî li kêrî kêrî danê em ê pêşberî gelê xwe bin kêrî kêrî agahiyên ku dikevin destê me danê em ê bikîjinin gelê xwe dem hêvîdarin wek rojnamevan gel axaftinên derbayî yê ku li ser internetên tên belavkirin rastî jî bawer nekin ji xwe rojnamevan em 24 saeta di nava va ciya de ne va bajara de ne da ku em kêrî bi kêrî ji gelê xwe û raya giştî re hovîtiyên çeteya rakînin niha bi giştî jî destpelata Şamê bi navê riyên mirovahî vekirine wekî din dronên xwe Şahîn hem jî beyreqdarê girêdayî dewleta Türk 24 saeta bênav ve li ser Dêrhafir û meskena tên gerandin diho jî lêdanekî li Dêrhafir nêzî firina gel çê dibe yani firina gel heger ew firin were hevdevgirtin ev gelî çawa jiyana xwe berdewam bike yani rastî jî mirov behsa insaniyetê bike ev ne insanetiye da ku va riyên gel tên hedefgirtin Belê Suat. û bi nesaziyên wan taybet Heleb jî wisa bû ev çend roj nebûye Heleb hatiye dagirkirin ha jî Dêrhafir dixwazin yên dîtir jî dixwazin bi pîlanên xwe yî hovane li ser Bakur û Rojhilatê Sûrî jî ava kirin riyên ku têne tepqa yani diçine Dêrhafirê dixwazin ji hev qut bikin da ku hovîtiyên xwe zêdetir têk bîne pîlanên xwe yên qirê jî der mirovahiyê li ser gel û li ser şervanên Sûriya Demokratîk bidin yani bidin bicihkirin. Belê. Belê Suad Mihemed rojnamevan ji tepqayê li gel me hazir bûm spasiyatet kin got bawekî zindî ji wir tevlî bernameya me bû.